Верховный суд Таджикистана вынес приговоры по нашумевшему делу братьев-мусульман. К различным срокам тюремного заключения приговорены 119 подозреваемых в связях с запрещенной в стране организацией Ихван-уль-Муслимин, братья-мусульмане. Источник в Верховном суде Таджикистана 12 апреля сообщил, что приговоры были вынесены в прошлый четверг. Но говорить о сроках тюремного заключения он отказался. Тем временем, агентство «Азия Плюс» со ссылкой на свои источники сообщило, что двое из подсудимых оштрафованы по обвинению в недонесении, остальные 117 проведут за решеткой от 5 до 23 лет. таможниро ки 15 сол аз рӯи гуфти худаш бояд зиндон шавад дар ҳамун толори ҷаласа бидуни суду маҳкама ва бархилофи ҳама қонунҳо авф кард. ҳоло мо даъват намекунем ки ғайриқонунӣ авф кунад. биёяд президент метавонист ку ҳамин корро кард ку дар телевизион дар пеши мардум. барои чӣ кард? дилаш ба он ҷавон сӯхт? магар инҳо ҷавон нестанд? назди микрофон инҷо биё. чанд хона дорӣ? ростша гӯ. чанд мошин дорӣ? якта не, ростша гӯ. ман дорам дастамда. якташ ба номи дигар, якташ ба номи худат. чанд сум истад мошин? хатм накардай, дурӯғ нагӯ. бале, хатм кардаги нестам. кадри ҷавони гуноҳат аз мӯи сарата зиёд аст. камудӣ надорӣ? дорам. ҳамин мере арзата меча гум мешавӣ. ҳамин қариб ки ҷавоне набошад, курҷи тирмара мегирӣ, на кам аз 15 сум. чаро моҳи шарифи рамазон барои дигарон моҳи бахшидану гузашт кардану моҳи раҳму шафқат будасту масалан барои президент ё барои вазири адлия ё барои раиси суд ё барои раиси зиндон ё барои дигар масъулини тоҷикистон набудааст, барои вазири дохила, барои вазири амният. чаро? магар онҳо мусалмон нестанд? ҳоло агар мусалмон ҳам набошанд, магар инсон нестанд? магар ин мафҳумҳо ё арзишҳои хайру саховату бахшидану гузашт кардану раҳму шафқат барои онҳо бегона аст? пас вақте ки дар ин бора суҳбат мекунем дар моҳи шарифи рамазон, ман як масъалаи дигареро матраҳ мекунам, баъд дар охираш як пешниҳоди дигар ҳам дорам. масъала ин аст ки бубинед дӯстони азиз, шояд иштибоҳ карданд, шояд саҳв карданд. ман аслан бовар надорам ки як нафаре ки дигаронро, мардумро, соҳибкоронро, манзурам президент ҷаноби раҳмонов аст, вақте ки даъват мекунад дар моҳи шарифи рамазон ба раҳму шафқату саховатмандию гузашт кардан, баъд худаш меояд як рӯз пеш аз моҳи шарифи рамазон бештар аз 100 хонаводаи тоҷикро ғамзада мекунад бо баровардани як ҳукми додгоҳие ки наздики 105 ё 106 нафар аз шаҳрвандони тоҷикистонро ба иттиҳоми узвият дар гурӯҳи ихвонулмуслимин ё бародарони мусалмон зиндонӣ кардан, ҳукмҳои бисёр сангин то 23 сол ё бештар аз он. ман чаро мегӯям иштибоҳ кардан? чун як инсони оқил, як инсоне ки мардумро даъват ба ин корҳои нек мекунад, шояд ёдашон рафт. раиси суди олӣ магар наметавонистанд инро дар дигар вақт монанд, масалан баъд аз рамазон ки ҳадиақал ин айшу оромиши садҳо, вақте ки 100 нафар аст, 105 нафар ҳаст, ин 105 нафар ҳадиақал 5-6 нафар фарзанд доранд, падару модар доранд, даҳҳо ва садҳо нафар хешу табор доранд ки инҳо ҳама ҳазорҳо нафар инсон моҳи шарифи рамазонро дар як ҳолати ғамзадагӣ пешвоз гирифтанд. яъне як ҳокими одил, як президенти адолатпарвар, як вақте ки арзишҳои ҳуқуқи бунёдӣ, демократӣ ва адолату иҷтимоӣ буданро дар конститутсия ҷо додан ва такрор мекунанд, ҳадиақал бояд як каме нозукбин бошанд, бояд як каме аз он кибру ғурур поин биёянд. ҳоло ман намедонам кор анҷом шудааст ё нашудааст. ҳоло ҳукми аввал содир шуд, ин нафарон ҳаққи апеллясия доранд ва метавонанд шикоят баранд. чаро вақте ки дигаронро даъват мекунем худамон наёем, як намуна нишон бидиҳем? ҳоло президенти тоҷикистон ин намунаро нишон дод. як ҷавонро, корманди таможниро ки 15 сол аз рӯи гуфти худаш бояд зиндон шавад, дар ҳамун толори ҷаласа бидуни суду маҳкама ва бархилофи ҳама қонунҳо авф кард. ҷавонро мешинохтааст, кадом шиносоӣ доштанд
و خودش گفت که 15 سال باید زندان شوی و غیر قانونی عفو کرد. حالا ما دعوت نمیکنیم که غیر قانونی عفو کند. بیاید پرزیدنت میتوانست است که همین کار را کرد که در تلویزیون در پیش مردم. برای چی کرد؟ دلش با اون جوان سوخت؟ مگر اینها جوان نیستند؟ مگر اینها شهروند تاجیکستان نیستند؟ اون جوانی را که آزاد کرد از زندان یک جوان میلیسیونر است. نه، حتی خودش گفت پرزیدنت که اکادمی خدمت دولتی مسکو را از روی بیسوادی تمام نکرد، پیشش کردن از آنجا. پس یک انسانی باسواد و ارزشمند و یک آدمی بسیار برای جامعه مهم نیست. اما با همین حکم دادگاه دکترهای علم، دکترهای طب، استادان دانشگاه ها اینتلیجنس تاجیک رو بردن به اتهام اخوان المسلمین زندانی کردن، کسانی که فرزندان ما و شما را تربیت میکردن. حالا من کار ندارم با اون اتهاما من 100% مطمئنم که تهمت بیش نیست. چرا؟ خیلی از اون نفران رو شخصا میشناختم، بسیار انسان‌های سالم بودن، حتی مخالف ما بودن، فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تنقید میکردن، طرفدار حکومت هم بودن. حالا با اینا کار ندارم، شاید حکم دادگاه در جای دیگر تحلیل میشود. من بالفرض اگر گناهکارم باشم، شما همون جوان کارمند گمرک را گناهش رو اثبات کردید و همونجا برخلاف قانون آزاد کردید. حالا این جوان ها را اگر گناهشان رو اثبات کرده باشید، اینا هم جوانند، باسوادند، فرزند دارند، دلتون به اینها هم بسوزد، رحم و شفقت پدرانه و پرزیدنتی خود را نسبت اینها هم نشان بدهید. اینا دکتر علم هستند، باسواد هستند. یکیش خواندم امروز در آزیا پلوس یا جایی که در طبیب دکتر در مدگراداک بوده است. خب اینا برای جامعه لازمه، چرا اینها رو آزاد نمیکنید؟ اون مهر و شفقت و اون سخاوتمندی خود رو چرا در این بندگان مسلمان مؤمن نمازخوان نشان نمیدهید؟ با نام اینها برادران مسلمان هم هستند. اینا برادران مسلمان شما هستند. جناب مفتی، علمای محترم، اکثر این برادران رو میشناختید، از من بیشتر میشناختید. وقتی که بالای منبر میروید چرا طلب آزادی اینها رو نمیکنید؟ اینا مثل شما عالم بودن، یک قسمش خوانده بودن، به خاطر دین مبین اسلام زندانی شدن. فقط با فرق از شما اینا در منبر مسجد نبودن، مسئولیت خود را ادا میکردن. یکی استاد دانشگاه، یکی کارمند دولتی، یکی دیگر معلم، ولی یک انسان‌های پاکیزه، مؤمن، متدین، پایبند اخلاق دینی و ارزش‌های ملی بودند. جنایت اونها هم در همین بود. خب من حالا علاوه به اون زندانی‌های دیگر که زندان‌های تاجیکستان پر از زندانی‌های سیاسی هست، من از محمد علی حیات و سید عمر حسینی و سیف الله زاده دیگر حرف نمیزنم در اینجا. مصیبت بالای مصیبت است. مگر اون زندانی‌ها من کم بود که شما یک باره بیشتر از 100 جوان تحصیل کرده تاجیک رو وارد زندان کردید؟ مگر این مصیبت عزت امان کم بود که یک روز قبل از ماه شریف رمضان باز هم در حالا خبر آمد به من که به عزت امان را دادگاه تشکیل کردند و برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. وقتی که مردم میجوشد، مردم تمام ملت صدا بلند کرده ایستاده است که عزت امان را آزاد کنید. عزت امان حامی مهاجرین بود. در ماهای رمضان چقدر کمک به مردم میکرد. در کرونا ویروس چقدر در مردم را کمک کرد، مردمی که باید حکومت تاجیکستان به آنها کمک میکرد. وقتی که کرونا ویروس در روسیه فراگیر شد، سفارت ازبکستان، سفارت قزاقستان، تمام سفارت‌ها برای شهروندانشان پرواز مستقیم تشکیل کردند، جای خواب تشکیل کردند، پول دادند، خوراک دادند. همه کرد بغیر از حکومت تاجیکستان. عزت امان با اون یک کمند جوانش، اسیس‌های مهاجرین، مسئولیت پرزیدنت، وزارت خارجه، وزارت حفظ اجتماعی و سفارت و کنسولگری رو انجام داد. خودش تنها با اون یک تیم جوانش. ولی امروز در کنج زندان نشسته است و یک روز پیش از ماه شریف رمضان او را برای 2 ماه حبس پیشکی میگیرند و این معنی آن را دارد که تجربه نشان میدهد، از این عملکردهای حکومت نشان میدهد که عزت امان دیگر به این آزادی او را رها کردنی نیستند، مگر اینکه ملت همین مبارزه را که شروع کرده است نه تنها برای آزادی عزت امان، الان دیگر برای آزادی این 105 نفر
جوان دیگر، این برادران و خواهران ما که دیگر حالا یک برادران زندانی هستند، خواهران ما، زنهای آنها، مادران آنها، اپا و خواهرای آنها غمدار هستند. برای اینا باید مبارزه برد. این بیداری که من در اولی صحبت گفتم و نام موضوع را هم یکی از فرصت ها در ماه رمضان برای بیداری ملت نامیدم، این بیداری را باید در ماه شریف رمضان بیشتر کرد و قوی تر کرد.